Muraho neza turabashuje abakunzi ba Jovi Official 30. Uyu munsi rero reka tuganire ku gakuru kagiye kujyaho. Uyu munsi muri kino gitondo i Bukavu hari umuntu umaze kuraswa. Mbere y'uko araswa reka tubanze tubumvishe iri kodi ya mwene wabo. Sirtushe tunaenda kwa mapolisi kutoka kwa magumu bana. Akishakuwa tuna morfolojia ya kudute na uzalendo kidute tuna na lipua yako au na tai yako wala una wati. Ubetia sana kufatwa sijui ni Mnyarwanda. Bado wazia kama ni Mnyarwanda ndio wanamuua. Picha litoka Mbulu anaruda kama mailamba pale kamituga hivyo mtu yanashunaka ndio akapana rasio kubenza abo banakula ute mafiga mu akawambia kama ndio viranenda anaenda lipisha madeni zake kule kalenda lipisha anakutana nako na wazalendo kutana wazalendo mwe usiku ndio anamwambia semeni Mnyarwanda anamwambia onyeshe karti anamwambia acha karti sasa kwa nyumba mimi natoka mkazi mimi ndadaisha makutangu turudia siku nyumbani waoneshe alikuwa mbele na wao yuko nyuma juu akamgumura kichwa. So ikintu rero gitangaje aha mw'abantu mwe mwibaze uyu numu mwana w'umushi kuko afiriye hariya Bukavu. Ule petit yetu wa Kasheke hapa Bukavu aliuawa na wazalendo Kamituga, aseme ni Munyarwanda pe asoname. Kini ikintu gitangaje. Uyu ni umukongomani ya confusion duhora tuvuga. Abakongomani nibazi gutahura umunyarwanda n'umukongomani mbese iyo bakubonye gusa ufitiye isura ufitiye irizuba kaba kakubana uba wishwe. None uribaza ngo se uyu ni umukongomani umwana muto uri smart cyane, nabonye ko ari n'umwana ngo yaravuye mu kaziki ngo aca ahantu hari agiye kwishyuza amadeni yiwe ngo ahura na wazalendo aronga ati zani carte yawe identite yawe, leta carte yako identite. Ati sina carte identite. Si benshi bitwaza ama identite buri munsi. Identite yangu iko wapi? Iri mu rugo. Agitambuka gutya ngo base bamubomora umutwe. Tukibaza ngo se wakongomani wenzetu, huyu ni mtoto wenu mkongomani ameuliwa kwa sababu ya lipua. Kwani wakongomani hakuna mtu amezaliwa na lipua mzuri, labda si yenye inapika hapa ifike hapa. Yani kila mtu tu mnafikiria atakuwa na lile lipua yenye mnataka. Sasa huo kama hana hiyo morphology yenu confusion peke yake munaua mtu. Si Munyamurenge cyangwa se Umututsi wo muri Kongo na iwe noneho iwe nta kwirirwa babaza no kwirirwa itabica. Tubabwira ati muri Kongo hari ikintu cyitwa kivangura ry'amoko kandi riri mu baturage ubwabo mu buryo badashaka kumenya ko neza hari uwagira neza akavuka neza afite izuru ryo rimeze nk'iry'abandi. Bakongomani kuna bakongomani warembo wanaume warembo bahabana iyo lipua. Iyo mind iyo villageois ubwo bujiji mufite nibitugana. Huyu ni mtoto wenu ameuliwa kwa sababu atameuliwa na mzalendo. Familia yake sahi wakuaje? Bari baziki ku bintu bibaye. Iyo ma confusion zenu. Sisi ni bakongomani. Twakora ibivangura mu bakongomani Kamizobe murabuzi. Kamizobe ile major, il major. Ariko yarishwishwa mu basirikare mu bandi bakabongo natwe ubwacu badukorera ivangura. So byaba ari byiza rero yuko abantu bagomba gutekereza kabiri. Ivangura rirahari muri Kongo byanze bikunze byadufasha kugira ngo rebe igihugu dufite nawe kuri yaba president yaba East Africa hata president wa Kongo. Angalia huyu ni mtoto wenda ameuliwa kwa sababu ya confusion. Utambia aje sasa Munyamurenge atakuwaje? Sasa uliwa haraka sana. Abana abantu bapfa bageze kuri mutandao. Abadapfa batari mutandao ni benshi, amamiliyoni. Amaraso ya Kongo ni menshi
amaze gupfira hari bazira karengane batazi n'intambara. Nk'uyu mwana ntazi Wazalendo, ntazi M23, ntazi twirwaneho, arishwe tu avuye mu kazi kiwe bisanzwe. Ngaho vuga madam, mbwira vuga, uramwira ngaho vuga bakumva ikibazo. Ivangura rya Kongo se ntiryanone ntirihoraho yihoraho. Aricyo uwo wavuga n'umwana mutoya wishwe uvuye mu Kongomani w'umushi avuye ku kazi, arishwe ngo n'umunyarwanda bamubaje carte d'identité, abarishwe nose tubabica abanyamurenge bo n'abanyamurenge barishwe. Nibyo mwereka ko yikonfishije n'umukongomani wishwe noneho umunyamurenge we n'ibindi iyo ntabwo bakwirirwa banamubaza identité, ni guhita barasa bice bate. Nimba barishe Kabongo bamukuye mu basirikare biwe bamurinze bari kumwe arusha amapeti, bamukuramo baramureka abandi. Ariko ibaze kukwikira afande wawe ukazumureba gutya ngo n'umukongomani, mwarakuranye, mwaragendanye, mwarababariranye, mwaragendanye amashamba n'amashamba, wenda ari naho mwagize mu ntambara aramurokora, ariko kuko gusa ngo ari umunyamurenge ni afande wawe. Kandi gafande n'abayisikoti we ni nka se n'umwana, ariko baramwica bamurebera ari abasirikare bagendanye. Kabongo aliuliwa, ni watu wametembea naye la live, wameteseka nao wakiwa kwa vita ya wanajeshi wanaenda kwa vita. Ariko ibaza arishwe muri mureba none se umusivili wazabira. Byo rero ni ibintu bihari muri Kongo, unabipinga unabyanguta unabyirengagiza. Twe duhora tunyagwa, duhora twicwa, duhora tugira gutarahana nawe araho utaca ufite isura nk'iyi. Ibyo rero nibyo rero rimwe na rimwe tugomba kurwanya nk'igihugu nk'i parti politique nka M23 ishaka ngo abakongomani bose bareke kwicwa bufuni buhoro, bareberera ku masura yabo, bagenderera ku marangamutima yabo ku masura. Ibyo bigomba gucika. Nahandi ntabwo mu Rwanda byari bihari, byarakise byararangiye. Nta muntu kicicwa kubera isura yiwe. Romania, Israel hose hagiye haba by'amagenocide. Iyo ni genocide. Batabibona ni genocide twego tubona. Kuko nimba wica umuntu ugendeye ku isura ye, ugendeye ku nasa morphology yetu nkuko bivuze. Ni umwana wanyu nimba yaragiriwe neza ahabwa isura, none arishwe agiye nk'abandi bose. Pole sana kuri famille, pole sana kuri famille ibuze uyu muhungu. So wandugu wa Kongomani, vita haina haja, ukabila haina haja. Hii sura sisi wote tumejipata na hii sura. Hakuna mtu ameambia Mungu uniumbe kwa hii sura fulani ama nikuwe kwa kabila fulani. Tuache mavita, tuache uchuki, tuache kuuana, tujenge nchi pamoja. Mpende msipende, Kongo ni yetu, tutaishi paka milele kugeza ku mutonyi wa nyuma arakabaho twirwanaho.